سایتەکە ئەولەهی ئیسرائیلی ئەشکەرە کرد و ئەمریکا هەبوونە خۆیان لەشکری لە عێراق و سووریای بەرفەرهتر دکا بەریا ئەگەڕا دانپێدانێکی ژعالیە ترامڤە سەروەریە ئیسرائیلێ لەسەر بلنداهیên جۆلانê. سایتا دێبکایە ئەولەهی ئیسرائیلی دراپۆرا خۆ دەیە و دو هاتی بەلاڤکردن داخویاکردن و تەڤی ئەمریکا ڤەکێشانە پرانیا هێزên خۆ ji Sûriye و عێراقê ڕاگەهاند بوو lê ew hêzên xwe li çendîn bingeh li her du welatan xwartir û berferehtir dika. Raporê tekez kir ku hêzên Emerîkayê hebûna xwe li bingeha tenev ser sînorê Sûrî, Ordûnî, Iraqî berferehtir kir. Her wiha li her yek ji bajarê Reqqayê bingeha Rêmelan ya li Rojavayê Kurdistanê. û got ku hebûna hêzên Emerîkî li wan bingehan dihêle ku kontrola wan li ser rûbera 1500 kîlometrê çargoşe hebe. Raporê ji jêderê leşkerî veguhestî bû ku Emerîkayê berdewam bêt berferehkirina hêzên xwe de li wan bingehan. û ev gav wê piştgiriya daxuyaniyên Trump derbarê danpêdanê bi serweriya Îsraîlê li ser bilindahiyên colanê bike. û wê bibe rêgirek sereke ji planên Îranê bi avakirina pireke bejayî ser deryaya Spî ta her yek ji Iraq, Sûriya û Libnanê bi xwe vegirê bide.